الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan yari naisab kita niyo karihilan sinallahu ta'ala waktu amuin makakawa kita niyo bahagi si mga waktu rihilan niya dahil mga waktu ini amuin hambuk dahil mga pamarihara na to singgin hawaran na to karena inikatan amura in kahampitan na to dahon pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala amunin waktu yaon panumtum kaniya sarta inyan piyang daakan niya kato taniyo aparman sinallahu ta'ala ayat hanggatus tagkay man tagdua ha suratul Baqarah fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ibadat pagzikir kaniya dalam sindia kita niusin Allah Ta'ala janjian kita niusin sa lagu-lagu tutong basandeng kaniya amunain hambuk siyabut ni wa huwa dhikruhu liman zakara amin sabutun kita sin Allah Ta'ala hawaktu kita amuin ini simabut kaniya bang nato siya siyabot amuin isa-isa ta inyan katandi na kita kapasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in kita ayaran niya na karena in kita miyagad hapang daakan niya kato taniyo asabab yan na biyayta sin Allah ta'ala doon ha ayat niya sarta piya pasampay niya haraak niya pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing harila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agniya man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Isiyo-siyo in nanumtum kako, simabot kako, haamin pagin hawabaran niya.
Karena impanabot na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy ni in sa lago-lago pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. Amoy ni sa lago-lago pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsabot ta kaniya karna in katantan. Amoy in napaon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagpaon kato. In uno katantan amuin mahasil na to halaw man sing gumiinirain kaniya katan. Siya in nagbabaya sin uno in katan tignot tahiwal ta inirain na Tuhan na to Rabbul Alamin. Asabab yan, na subayhad jahi katukbal na to in pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lang niya, ad-dikru huwa ra'su syukur. In pagdikir, amo na impangunghanan singkatan pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Palihada amara bihi khususan thumma ba'dahu amara bisyukri umuman. Dahing hasabab yan, amoy india akan sin Allah ta'ala kato tanyo. Hambok-pahambok din kato tanyo. Tiunggal sin Allah Ta'ala in pagsabot na to harap kaniya. Sarta liyangkom sin Allah Ta'ala roon na yan. In tutungbasan niya karna inyad to nara sin sasabutan ta kaniya in pagsukur ta harap kaniya. Washkuruli wala takfurun. Karena piyang daakan day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala, in magsukur kita pakataan nikmat na hasil na to di halaw man sing gumiini, sarta in bunga niya ini, ganapan sin Allah ta'ala, sin tutungbasan nikmat haadlaw kana. Karena biyayta sin Allah ta'ala harukay ayat, wala in syakartum, la azidannakum. Inyan biyayta sin Allah ta'ala hasabab sin nagsyukur kita di babaw sing gumi ini daran kita nagsasabot pa Allah subhanahu wa ta'ala nahirihil niya kato in tungod pa amin tungbas sin pagsukur yadto daing hanimat sin pag-aaga maamin biyog bungan na to karena injimanji kato taniyo amo na ini jantung na to patuhan Rabbul Alamin sarta inyan piangakuhan sindila na to iban iyakaran pianganggaw taan sinudyot pamaranan na to labi-labi na in pag-iyanon pito ang gawta yari kato taniyo. Yang langan niya in pagkufur. Washkuruli wala takfurun. Pagsukur kamu kako, iban ayaw kamu magkufur. Naunin pagyanon doon pagkufur. Ma yukabilu syukur. In pagyanon pagkufur amoy in lawan sin pagsyukur. Hati niya in tauri, misan sumabot pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya nagkukufur patuhan Rabbul Alamin. Karena inyaon, daing hamanga, tiyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nato dihi katunay, inyan katan, maitong maksiat sinambuk ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahilanjal na to in, mga kapaiddahan sin ini pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan. Amo na in long taroon nasabot ta ini inna Allah ta'ala ma'ad-dhakir in dhakarahu fi nafsihi wa in dhakarahu fi mala'in kama fi al-hadis. Amo na nasabot tahain doon
inyad to katantan, in sasabot-sabutan yad to, hambuk yad to katinggihan dakula, sinhambuk ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin nang ako siya ipon, pagka siya riyaak, pasabuton harap pa Allah ta'ala amuin, di niya kalupahan, in waktu, jarihil kaniya, pakayon niya yan to ipagsabot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan to daran siya sabot, sintuhan Rabbul Alamin, in daran siya sabot sin Allah ta'ala, di siya maka guwa daing halikusan sin pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Asabab yan to suway na to yan, halgaan, bagin hawabaran na to, wayron makatarang kato. Sa lago-lago tatarangan, di pahalaw man sing gumiinibot na lang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sin magpakaon kato. Siyain magpahara sin pangumulan na to. Siyain magpauli sin sakit na to. Siyain katantan. Hasabab yan subayadya impagdikir amuin uhanan sin pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala amin ika ini patarang na to pa Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap yaon doon in panganal na to in kita niyo amin pag-ianon lang niya akil balig mita tiyag akil balig saka akal na sarta sangput in pikilan. Ini taga-akal sangput in pikilan, subay niya yadtuhin ang unimpiyang dakan kanya sinallahu ta'ala karena aun mahasil niya sa lago-lago karayawan na hindi pahalaw man sindun niya ini sampai in siya sumud paliyang lahad in siya halaw pamarihara sinallahu subhanahu wa ta'ala sambil siya buhiun magbalik sintuhan na to Rabbul Alamin. Naman tuwing subay mapatot na to halgaan bihan in mga pakaradyaan piyangdakan kato sinallahu ta'ala di iyan malupas in pagmatuyo na to yan na hirhil kato sinallahu ta'ala bayaran kato impiaglog to antara hindi hababaw singgumi hatat kala inyaon katan pangdaakan daing kaniya serta amuin piatarang sindaak niya amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasubay hadya ini tulus ikhlas ding habigi pangatayan sing kita niyo ing kataan hinang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala karna siya in nag daak iban amo yanin pag-ianon bang hadya kehatian sing kita amo sa inin pag-ianon akidah in pag-ianon doon akidah amo na in parjanjian na to iban sin Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala in jantong na to jimanji patuhan Rabbul Alamin pag-ubos piyangakuhan sindila na to sarta iagaran sinudjot pamaranan na to tiunay inyad tukatan subay tulus ikhlas daing habigi pangatayan sing kita niyo harap patuhan Rabbul Alamin inyan katan kikita diurngog sin Allah subhanahu wa ta'ala in kuto-kuto sin bigi pangatayan na to bang unuin halawm sin bigi pangatayan na to bunal kayaon kimarang kayaon matan-matan kayaon nag-aagad in parjanjian sin jantung iban sin amuin dila niya sarta sinudjot pamaranan niya. Amo yan ito mga ataw tayo manghuran haagama Islam. Nasabab ito subay na to
dihilan kalabihan dakula impang pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Taan alam niya in ipon amin matan mukhlis in alamat niya at ini amon ng kapaiddahan doon gumawa in alamat doon kaniya unuin alamat doon kaniya an yadkura rabbahu wa huwa mulaqin hatafahu fil qitali fi sabili amuin biyasin umalob siya pasatro bihan ipagtulos ikhlas niya in kabuhi niya hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na wayron na makaliw hinang deng sin amin long niya al jihad fi sabilillah karena umalup kau kaya ingatan mo inyaon ikabugto sin napas mo ta sumagawa atat kala biyay sin Allah ta'ala amo na sa lago-lago amal ang salta intong bas niya biyarayta na inyad to amo na laksuhan sin kaikhlas sin pangatayan sin ipon intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi na siya ini muhong umug sin dunya karena lawiin yadto tiyataka masin Allah ta'ala rin sin iya alop ni arihalaw man sin gumiini amo adto mga katatay manguran akam Islam dahil nga mga kalabyahan sin kapaidlahan sin pag-zikir amuin ipon apabila siya umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala habiya sin mga nasabot ta ini kahit na impag-zikir ini biya sa kaw ini imalop pa Allah subhanahu wa ta'ala naghamatungan iban sin siya nagbago sin amuin parjan diyan sin kita ipon iban sin tag-ipon kato amunin Allah subhanahu wa ta'ala amo yadto nasabab yan subay hadya kita niuri tumangkis gamayan hisong na to ingkatantan pakaradyaan amuin bangaon kuto sin pangatayan na to bugtuon na tuin amuin doon haon piyagdoro-aruahan sin pikilan iban akal na to maun kita niyo pa amuin ini diara atau piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya masiguro na to inyaon bang na to in akaron ingkatan limpa kiabin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuaon indan mabuntul harap pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan asabi ang suway na to hatihon dahil nga mga kapaiddahan makawa na to simpagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ingkataan sin himumungan sin anak kapo Adam biyeta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya may ta kaniya sabab imbis sara mo katantan magbingkay mo pamarayaw ibang pamangi bang imbis sara mo mangi di kaw dilan sin Allah ta'ala karayawan iniril kay mo sababin siyukat mo mangi nagkabtangan kaw sin mangi sininyaw biyaray tangkaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di kaw papagkabtangon biha nasabihan biya ita kato inna kulla kalam ibni Adam alayhi la lahu illa amran bima'rufin aw nahyan an munkarin aw dhikran lillahi azza wa jal ingkatantaan law niya sin
himumungan sin anak kapo Adam kaniya yan. Lalahu. Bukon inyan katan kan siyo-siyo. Amura in tiang daakan sin Allahu Ta'ala doon na amuin ma'ruf. Hati sin ma'ruf amunay matarang siya salasay na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan marayaw iban simmangi hipapapi kato ing katan marayaw. Na pagka siya lasay na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ing katan marayaw, doon kita marayaw. Siya salasay na imangi, tangkisan ta imangi. Kaya na imangi, pianglangan sin Allah Ta'ala. Wa nahyan an mungkarin. Pianglangan in piang mungkir sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inati sin pagmungkir, amin hinang mo, kiabtang mo yan, tubang ibalik kay mo, dugalan kaw. Ikaw mo ba tunay ma? Asabab yan, subay hadyain kawaun taroon, al-amru bil ma'ruf, wa dhikran lillahi azza wa jal. In kawaun ta, amuin piang daakan sin Allah Ta'ala matarang hasara, yaunin dalil halam sin Quran, yaunin dalil hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tangkisan tain piang mungkir sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iban sin urulun tain pagdikir, pagtumtum pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena in pagtumtum ta kaniya, inyan sasanglitan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inyan pupudjihan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inyan laung ta amunain ini pagsukur na to pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta in kapaidahan sin pagzikir amunain katan kababayaan, kakukuhan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ring mga amal. Inna ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala an yamuta al-abdu wa lisanuhu ratban min dhikrillah. In kakukan sin Allah Ta'ala amal deng haipun niya, amal harap kanya sin ipun niya, amin abutan siya sing kamatay niya, amin basa sadya indila niya, sin sasabot-sabutan harap pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati sin sasabot-sabutan, amunain, laung ta, doon hayan pagsukur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, singkatan amuin, yari, nakasud pa amuin kiyanganan kita niyo, ipon, sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ipon sin Tuhan baing ulungon baing kasihon. Amunin pag-iyanon ibadur Rahman. Ipon baing ulungon. In kaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin maulong habaran niya. Makasih habaran niya. Amo na mga sila imuurol singkatan piyang daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nang kanasiyabot kato mga sila amuin manjari mag-aga masin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tumagna doonhan subay siya akil balig taga-akal iban sangput nain pikilan. Hati niya amo na yung mga tao, yaon imbigi jantong nila, tutog harap patuhan Rabbul Alamin, labi-labi na bang, hinang, amuin himinang na simpyang daakan, natatanto nila, yaonin yakin, habigisin jantong nila, inhinang nila yaon, daakan sin Allah Ta'ala, wala nakalamod insiyo-siyo piyapan jari sintuan,
sin paghinang hayaon atawa pagdaak hayaon buat malengkan tunggal isa-isa sin Allah Ta'ala inang daak kanya. Na impagpatarang doonhan, kaingatan tatimarang inhinang takimugda na sara sin Allah Ta'ala, bang inhinang yan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy adto mga katawtay manghuran, biya lupa, biya si makitin liog ko yan to. Kalau hawak turo ka insyaallah subhanahu wa ta'ala kakanapan time pangadyan. Biya mga di tanaahi tubtub hawak to ini pangadyan tabiaw insyaallah ta'ala mumarang-rahan. Nakawa niyo imaksud sin kabtangan sin kita niyo. Mahumbaid na ako kaniyo hawak to ini. Sarta iwan pangayo kamapan kaniyo sin waktu amuin wala tanatalos ka na in liog sin kay manghud niyo ni Bialo Paragbos. Biya kimakalkal lang ta ini hukun marayaw in pananaman murah-murahan lumayaw ra siya insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu balik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.